Anisuba Northeast Para Sports Meet Lisingani Kunmangata F12 Champion Oiraglaba Ubagi Shakti Walaba Para Athlete Khwairakpam Joykumar Hanagi Chief Minister N.Biren taramna okhare. Ngasi hanagi Chief Minister N.Biren social media platform da thagalakpa post amada case Joykumar na Northeast Sports Meet da saruk yana bohonabada thengnarapa awaba kaya gi matangda hanagi Chief Minister da paudam laduna meet asi chatna bohonabada sel thumgi awaba kaya laiki adubo chattaba yadabanina sana kairaba matungda plane gi ticket kakhi haina paudangki Asibo ko may site tagi na talaga any person na madagi ay respectable regulator karam yaudri ay handak su chali se flight ticket ka mga chalay ta na ay kanawta hay ngay lay ta na even ay sana lay ta mo madok tham mga sana di pam jawagi ay chat project chacha sibo bata ay na tawro iba imalay ba kita mo ko puri achievement may awsi kanawta na respectable person na mata kano tau biar kita lagi ay thamai nam kena penjau je 27 da koi choput choda ina bo medala ne kau tau ji sa Facebook page thagale no ala gai pau pang ai thamai dai ta adu ki mati penjau harau jawa adu ki sa thagale Hanagi Chief Minister N.Biren na mahaki maikaytagi pangba yaba mating pangna bohonagani karigumba live fadana anoba lenga kama laglabadi makoy gidamak tawba yaba tabaksing tawna bohonagani haiki. Nang yaw ka nagi university kami na ba blind nagi the election to no level kan dito facility ko mena pero facility ko kaya kongi pande kana wali do detail to organize wala pero wala na yung nakaraan ito kay subsecretary ito wala kaya pangan na ba ito kaya mo suna sabi nila sa kagay kaya agad mo sabay nga kanino kayo na ito may qualify siya wala eme dami yan ito sa mating panang ito siya